Malampuson nga ginbuhat han Philhealth Local Health Insurance Office Borongan ang Barangay Health Workers BHW Summit 2026 a Provincial Capital Gym ha Borongan City agud mapakasugan hibabruan ngan partisipasyon han mga BHW sa syudad may kalabutan ha mga programa ngan serbisyo panlawas. Sobra 300 nga barangay health workers ang Borongan City ang tinambong ha aktibidad nga may tema nga yakap mo ang Philhealth barangayanihan ng mga health workers. Kabahin han gintalakay ha summit ang ginpahaluag nga mga programa ngan serbisyo ang Philhealth sugad ang expanded maternity care benefits, emergency referral packages, outpatient emergency care package, dengue benefit packages, preventive oral health services, kidney transplant package, peritoneal dialysis package, Philhealth yakap ngan iba pa. Pinaagi hini gintutuyuhan Philhealth nga maparig-on ang akses sa publiko ngadto ha di kalidad ngan mas maabot nga serbisyo panlawas labi na ha maternity care emergency services ngan pag-ataman han mga sakit sugad han dengue ngan chronic kidney disease. Igin presentar ni Sir Viliano Medina, Public Relations Officer 4 han Corporate Communications Department, Asisclo Militante Junior Chief han Field Operations Division han Philhealth Regional Office 8 ngan Arlan Gumarao, Training Specialist 4 han Social Health Insurance Academy ang mga bag-o ngan ginpaupay nga benepisyo para ha mga miyembro han Philhealth. Sumalakan Henry Almanon, Senior Manager han Social Health Insurance Academy han Philhealth, katuyuan ang liwat han aktibidad ang pagsusi ang resulta han Social Health Insurance Education Series, sugad nga bahin han monitoring and evaluation ngan pagkilala han importante nga papel han mga BHW sugad nga kabakyangan Philhealth ngan lokal nga gobyerno ha pagpatuman ng Universal Health Care ngan National Health Insurance Program. Haiya mensahe gintagan doon naman ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang padayon nga paningkamot han lokal nga gobyerno ha paghatag serbisyo panlawas pinaagyan libre medisina program nga iyagin siri nga nagtikang antespan kapareho nga programa han nasyonal nga gobyerno. Iyaliwat igin hayag ang nagtitika hataas nga kasuhin malnutrisyon na syudad labin ha kabataan ngan ginawhag ang mga BHWs nga padayon nga bumulig ha pagmonitor han kahimtang panlawas ang mga mulupyo ngan paggiya ha mga pamilya base malikyan ang malnutrisyon. Samtang pinagikan board member Attorney Byron Suyot, representante ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, igin pahibaro ang mga pitad han probinsyal nga gobyerno ha pagpadig-on han healthcare system pinaagyan pagpauswag han Eastern Samar Provincial Hospital ESPH, District Hospitals ngan RHUs. Nagpahayag liwatin suporta hi Congressman Christopher Shin Gonzales, pinaagyan niya representante ngahing Mr. Margarito Guases para padayon nga pagpalangban serbisyo panlawas sa probinsya ug City Councilor Dr. Katrina Anactas Sadak para ang healthcare services sa syudad. Sumala Philhealth ang summit, kabahin han padayon nga paningkamot han ahensya pag-edukar, pagpahalapad hin impormasyon ngan pagparigon han papel han mga barangay health workers sugad nga importante nga kabakyang ha pagpauswag han serbisyo panlawas ha komunidad. Ang aktibidad ginabrihan pinaagyan mensahe ni Mrs. Josephine Mosquesa, Head han Borongan Local Health Insurance Office nga nagpadangat han niya mapaso nga pag-welcome ngan pagkilala ha dedikasyon han mga BHWs, RHUs ug mga lokal nga lideres sa probinsya. Tinambong ha okasyon ang mga opisyal tikang ha Philhealth Regional Office 8 ngan iba pa nga probinsya Rehiyon 8 para ha bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.